Megalayapost.news. Regional Institute of Advanced Studies RIS kabadan hanong po taong shopping complex Riboy District kakad admission niya kisama puli kibaba pentben haga postgraduate diploma in computer applications katorik bakado kanong kaarpasan tarik ujun arajar arpun rio kabadan pediang tang arpongul ya kijungte bakambanya pila banpun hagitegi nambar badan haneng. Dagajing sukya halor kajing jelai kitrong jung kibar jela kibon kamai hakitan warjantia kibala shuwan kamai klemgi kot kisla kibobiang baru kebalakta ikitrai muluk kitrai jela hakaliang kamai ke kaji ke KSU West Jantia bad FKGGP West Jantia menta kesngi kila penher sundon dagajing to show licensing officer ke GHDC bandawa ban songi ban ay ke trading license shakibar jela kani gajing simkia gini ki arseng ban pha sundon dagajing to shaka GHDC bandawa ban songi ay trading license shakibar jela kadai ru hadin badang hinen kesngi hagajing lek kinrai kitrok bawan kamai shakati kathan warjantia lala babun kitrok kibawan kamai kidei jong kibar jela sudah haba crunch kila pathai kubor uba nang kraurani general secretary ke FKGGP West Jantia Hills bal learning ratarang general secretary ke KSU West Jantia Hills kila ong baki hampan pha sundan dagajing to show licensing officer ke GHDC kadai namar bala jelai palat kibar jela bawan kamai kaji shawar jantia barkani kala peniam cakpo ya bun kitrai muluk kitrai caka hakal yang kayo kamyo jam Tarasngi ka kadway tarik na kaliang jungi arseng ka KSU ber FKGP West Jantia District ila da panwan bu away ka kot licensing officer jisa ngila di benkendu yu yam tang ba klem poem tarasngi office ngila kendu na licensing officer ni bu ka kot ban persya pan ay ka trading ya ki semnot ki trading license ki ginu ki priu ki panwan pan na beta ki trok ki bakit mar ki bakhayi si han war jantia te menen ke 10 tarik na kaliang jungi aseng hi ngila dapat wan le joint inspection satai pan check yang taki kot kali nilap ba ki spa tali kali dei kali jong ki barjala jong taki dakar ki haki kerteng jong kot kali lami dei taki kerteng dakar be taki joy deep das taki bonjat ki kerteng dakar na kaliang jongi na kaliang jong FPGP pamjor baka persya ajur ya ka JCDC baka nembet panai ya trading license daliliru ba ada lese lada nakaliang jong JCDC kam simkia kini lada nakaliang JCDC kai ya kan trading license nakaliang jong ihi insa sempat ko kesenjam bat lada ngi haban simahti jong iru nakaliang kaseng ilong ke balak loy ya juga mutasi lawan mari kudu yo licensing officer bangin dobok ke jingdawa bareng kaliang jong council pakam dei ban ai sernot NOC dan kita lihat sini nunu barjela bawan pan nang kamtam hakam di baki prada prasam di kelapan tre badi inta ka jengker kam terujam hadu bakam doyong bila pun kita jungi kita ut andre tangdon perkalat dekomai perkalat kini tresis thanwar pan khai subangla andre kumpangilap niyo komplain pan kita driver ban lagi katukan yang malik ba ya kam jongkiru lawan kini no lagi barjela pergi ke promosi ini beseng pada ki pai ba hi baro ti mudah mahamjur council bakam de banai sernot yaki balada ngilap hagini geski banaman ro nginum senge ngin selik kenrabiang balada ngilap ye kita trading lasen ro nginum khin ngin be yaki lada gila persya kin sim hi kijing bakle lejong Megalayapost.news.